Machiegni kendo nya kwaramogi jatend migao mochung'ne kunyo mwandu ma e bwo lowo e pacho ka Salim Mvurya koro dwaro jokanyo mawuok e sekta no e kaunti ma Taita Taveta mondo odonjre kendo tiek ywaruok mosebedo ka duoko chien chenro mag dongruok. Koloso e kinde mane oromo gi jotend kaunti no e boma ma Voi, Mvurya owacho ni migao no tiyo matek mar neno ni gero kambi mar chumbe gino mabiro miyo jo ohalago chiro mar chumbe gi. Owacho ni gedo mar kambi no biro chakore tok ka oseket alwora makare ne chenro mag dongruok. Gavana ma Taita Taveta Andrew Mwadime okwayo piny owacho mondo okaw okang' mager ne jogo makunyo mwandu ma e bwo lowo ataro mar chik. Lisha rasmi kwamba kama wizara tunaangazia investment ya iron ore value addition hapa Taita Taveta. Kwa hivyo ndio maana tumefanya mkutano huu, na nimefurahi kwamba viongozi hawa na kila mtu ameweza kupeana maoni ili kuona kwamba tunaweza kuendelea kuitambua Taita Taveta kama kaunti ambayo itakuwa inaweza kufanya uwekezaji wa mambo ya iron ore, na tunafanya hivi kwa sababu tungependa uwekezaji huu uweze kuwafaidi vijana wa Taita Taveta na mapato ya kaunti hii na mapato ya nchi yaweze kuboreka kupitia mambo ya madini. Yale malumbano madogo madogo tunakuaga nayo, tujaribu kukaa chini na kuyamaliza. Wakati ule mwekezaji anakuja, angalau asikue na tatizo. Maana kwa wawekezaji wengi mkiwa na matatizo ya mashamba pale yale madini yapo, basi inakuwa ni vigumu sana kwa ile mwekezaji kuja upande hii na kutusaidia.